Dungo kita niyo dahil habuk sa itatong gihayaw na religion ni Syed Abdul Nasir Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu. Al-qailu fi kitabin mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan li hadhihi al-ummah. Fakana mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi da'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Mahuli tukpanamu ing salam kasilasa dan yung kata amu ing salam wala piara rapatan in lapan nisan piara rapatan in naglapan iwan sinakarumu. Halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari namun pa ikatumpa ng pengajian sampai lagi ini tukpal namun muna yang kehormatan sama asing kita niyo inaama kakasih sing kita niyo dia municipal divisi sampai pada nakuraan sebelas na to kaya Haji kamu silbing ahada belas na to kata pekerja susungian taniyo kata pekerja jawab ama iban ina na intandanya yari kato taniyo limala. Dalam doa pemerintah Simba Askat yari lima namun apunya demikian tukpai namu salam kasilasan sama organisasi ini Pak Nadwan apa kau mahasansi amin bilang maka namun siya mga sakti atau tawi aularia municipal di Sitangkay kami nikatulog po yan ini ato sila inihansang nagkalapot ini da hansang ini halitungan hansang na halitungan nakabata hansang namin nariyarudo na salang doa namu amanga katay mamugang amon na organize ang panaon ini pagpunta ko kadaw lari-lari tupay namin kormata na mga plastic na mga
pun malingkat kamu kehadarat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kasinasanamu, keanak-anakmu, serta mengurangamu bangsa pati. Labi Allah kehormatan namu, kamana sundalu di pagdaw, kataan sundalu di daun. Dahil sila ini di pagdaw, mangdarapun saja. Dalam doamu, kamana hansa. Bukun hansa aktor, berarti kalian pengatur di Cinansa, pengatur. Aun hansa adalah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salam doa hansa. Jadi aun kita kulihat hati. Hansa pada paku kamu, nah hansa maas yari yang banjir pagkakulaan dia. Nah, murah-murahan tinatlaw ini na mangati kita nila bangyo kita intapit ka niyo may natin ito as-sira'u bayna al-haqqi wal-batil mana sinsira bangang batok tali babayak kita risling mag-risling dan mag-risling magluray magluray in makusuk iban sin makusuk apa yang kapit kan ini magluray in makusuk iban makusuk nabayak-bayak niyo na makusuk lurayun sin makusuk daw as-sirah bainal haqqi wal batil. Pagluray sin makusu iman makusu. Berarti pagkiyawi pagdaw. Nah, dahil ini pagluray antara sin makusu iman sin way kusu. Bangga katay mangulan namu hukum na magluray ito. In magluray kahawiran, in magluray magsulod, ang painini huwag pagsulod, huwag pagwawid. Dahil sa dato, subay mga tumaray. Dahil sa dato, subay awal mga tumarayo. Nabiyagi ini ka mga tumarayaw, ang murid kayo nga taning hiisiyo na tumo. Kita ini teman-teman. Nah, ilingkat simpat panadi bulan Ramadan. Iwan ilingkat ibadat bulan Ramadan. Palmanis singkatan ibadat hamukun bulan Ramadan. Imbaga ini tahun sani palmanis. Kamilas bila mamayu makimut-kimut dalam pasal tempat. Kau papakusalon nila riyaw. Bago ang papakusalon niyo. Wala. May nalalang na yun ito. Kaya abatan na inamin palmaniset. Turani. Na. Di bulan Ramadan, bulan ipag-ibad. Sa tialami sinmahasot sinahating indayaw sin pag-ibadat kabulan Ramadan. Maita impag-atubang taiban sinato hawukun bulan Ramadan nakabintay man siya. Dahil nga sa magbihan hatihun na to isin ato hatihun na to maita na to hatihun na to may kaway kasulutan sing pagkapo. Na mga tuwan, bang kamu mga subo, kano na awal yung pagkato, hama sa pagpandari na akot kanina. Nahisiyo na po kanina.
bisnis, bukan beribadat saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikaruan siapa dari sini Allah Ta'ala jin magurura beribadat saja pagpapan dari kanada dia aksin Allah Ta'ala pasujurun kanada indua tumpukan firman sin Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam. Firman sin Allah Ta'ala mana malaikat hawat kuna jukupna hingga papan dari aku tadi sujud kau kepada Adam. Malaikat saburit dunia iblis fasajadu simujudin kata malaikat illa iblisa amura ilhamu naraat wala simujud mereka siapa simujud di hari ya di malaya aba wastakbara di malaya sumujud di mana kabupa kakai banan ayat dia semua siapa yang kawalak simujud ana khairum minhu rambutan saya berkuih hukuman kangkana pulau nawalak simujud malaya wa kureng kanada kecil rambutan saya berkuih hukuman sinwai kapatut dia memaita malaya usianainkan ada takabur di mamaya ini katu malaya usianainkan ada biaya tarinda yaunya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin riuk ninda yaunya inda yaw kulong dari kanana hangkanaku wala simujud pia panjari mu aku reng hakayo sakitan pia panjari kulong siya reng hakayo hati niya kapangingan niya marayo hakayo pia naman siya lagi ng singkayo baru siya lagi ng singkayo kurit ng kanya marayo siya sawat siya lagi ng imbaga ibang iwasuho hindi wala pasarap hindi wala pasarap hindi wala pasarap bukun ulaw su sa subay cukup intimlah nalagtula tulog daw su tuwig sa daimang kawali pasarap hindi wala mo bukun sa wala na cukup timla iblis yung tanukuman hangkat ako lang niya wala simudod malayaw ako rin kanada hindayaw ko biya panjarin mo biya inakuray ha kamay ka iblis ikaw ang lagi ng singkayo mga kamay ka kau malayaw malayaw ako lang na rin kanya sababin ako rin akayo siya rin ako inaginang singkayo Tuhan inan po panjari sinupa Tuhan mereka sila kamay-tahan okay na nah mga Tuhan inato na to bukong tao siyang nagatunan magtiyaw mananang mga iawso mananang mga imuso na mga sindi ang mandari karoon naunong sinusog yung balay kakuyaroon kaya din ni kakuyar si balay misal na kuman I love you may takaming kamuso ka balay I love you bukaling balay atawas to bukaling balay mga kamumalay mga kamumayan sinhasban niyo I love you ikaw
may kasintuhan ka na Adam, yan ang halain mo. Isu halain dia. Isu halain si Adam. Babae, dia pandari rin ako. Dia pandari rin ako usok. Alamat ka usok ay nasahon. Di man dari usok dia kamu isang ning dumalawa main. Dumalawa. Suway na kuya ka. Nama saya natin niya. Matao usok manuntok babae. Nagkatinyo kung wali pang kayo nakasuntok ka niyo. Di na kamu marama ba? Isa na kamu sa kutol. Aturan itu. Kita ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pagkanakan itu tidak ada biwan silum. Biwan silum ini masuk. Rasul habainahu wa baina dzurriyyati wala hudna liman jarima katbi. Tidak menjarima suluh. Maita. Innahu aduun mudillun mubin. Karena ini yang atum. Atumu man laung kaimu. Bukul laung tiu-tiu. Laung selaku-laku. Bukul pakan laung nakula. Baru ngisi lusung kabar. Laung nakula ini atau laung sini-sini. Bang kamu bangun laung sini-sini. Laung nakula. Nah, kita ini begitu. Nah, pagkakingatan natuna, ingkunta na si Iblis, iya kung taniwagan, may masulod, way agrimin, way katantaan. Ini Iblis, ako ni pamulok niya. Inaadam, ako na isang ipamulok niya. Ipamulok niya. Ini Iblis, dimandi dapat buat. Injanji dia, pamamulihan dia yang nakapuadan kataan wairun tiapuknya kataan la'uwiyannahum ajma'in. Dia ikan itu in anak aku ada insurin sing ada di kuyan hubungan sesatu jadi ini para satria ingkahui bangun untuk naritungan buhida ingkahui bangun kiang ingkamu larang ini Iblis samanya irsyadul intiqadat larang kulungnya in pangharapnya yang umpat napak maita banglarap na intiqad misal kuritin puasa misal kuritin sa bahaya misal kuritin panghaji larang na dengan sebab dari paghaji dia panghaji pangguru bangku kulung na pag-aasarang pangguru ini mau ni maghaji. Paghaji Tuhan solution sa problema. Maita sebab paghaji biaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam haji mabrur, haji mardud, wa haji ghairu maqbul. Tung kabahagian paghaji. Iblis paghaji, awal paghaji na tayo. Paghaji na tayo ya kau sinang pagyagan inalong pula-pula kau buku wae usah-usah maka unaha nama sanatu bihatin takus insyaallah ayat solution simple sabiha al-maru mutasabba yang menikah sudah di mana sih mama di mana sih pina di mana sih bagai sini kata ibadat namai tai atai
marayaw patuhan. Katulah Tuhan. Namanya ayat itu Nabi Habib liarak sin iblis ini tiga dia unu yang larakun impak iman. Larak impak iman. Kita mengenal Tuhan. Unu musalun dia apa larak dapat iman. Nomor 1 nisyanul abdi rabbah. Kalau bahanna sing kita niuin pagtuhan, kaya lupahan siya yung pagtuhan si paghinuhala ang masalat niya. Wayroon na ginuhala nagkarayahan na lungsad din ula. Ay, unaharap na lungsad na. Nalungsad din pagulat nila. Minatay pa sila. Ingkadaan resources nila nagkangi. Wayroon gunung di mayo. Kurani mga tuwan. Nah, uling bedakan nisyanul abdi rabbah. Ipapalupa na sinsay dari pagtuhan. Nah, kalupahan yung pagtuhan harap pakaina. Puno na itong tungkol cinta. Dahil nasa wabya na masana tubiyaw ng kasubulan. Bagya kakita aling tunang niya, biyaman niya nagpipingka-pingka kainan niya, asin pun niya muna tunang niya, rin sinema. Mainkan sumay ang watong yung pagagdatag niya, intunang sa magkabak niya si tangkay mataw ng kabakan niya. Inamat niya, rin na siya magkabak, ama, iwan, ina, duweng, di sinamat niya, iwan, sinina niya. Pagkulan niya mga tuwan. Ini fitnatul mu'asir. Fitnah waktu ini nausal si iblis. Di nama katuntung pa ama, di nama katuntung pa ina, di nama katuntung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inti utuntung isiyo fakta pasyo ni kuwan singkatan dan gala uning kita ya punya fakta yang kita wainya kehidupan impakta cakya lupahan dia impak Tuhan naunin kita sin Allah subhanahu wa ta'ala istahwaja alaihim syaitan sasabun kamu sin sayran ini. Nah, kamu rasa jatuh fa'ansahum dzikrallah. Kalau pahan niuna manuntung Tuhan. Bangkau kiu akan tuntung membalaimu, bangkau kiu akan tuntung membalasmu. Lari maka kuya tuntung Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita ni maka waktu yang parasahan. Dayaw parasahan sinatay, dayaw parasahan sintikilan, dayaw parasahan sintikilan ng tabaran. Bang hukum pagpapanjari sinallahu ta'ala. Nah Tuhan, kalupahan na sinmano sin pagtuhan. Naon may jajahan, ubos magbuka, kumarap naman. May ganti kita niya. Butangan diri kata, namulan Ramadan. Ay naman kita kata. Misal na Quran, kimita sing Quran, para halak kau. Labi aulawan di mumuk na kau. Labi aulawan niya sana kau. Amwat tutuanin hataan sing syaitan. Sebab dailig din pagtuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, indah yaw sing pagtuntun. Ini nama katuntuman ina magtanis. Ina nama katuntuman ina magtanis. Narihaw, ako nagtanis daw, tinuntong patuhan. Buhay Tuhan, magtanis ka kuman ini namun, magbihan si mata, di artista. Sa aming tanis, dari na daw sinatay, kung sumpa ko mula ko,
idza kana awwalu lailatin min Ramadan sulbilat syayatin, apabila panangna alat Ramadan gaputanna katakunna gapusunna Allah Ta'ala saya ingat saja cinta gapusun dia kayu Allah Ta'ala bulan ini wala tagapus sa bulan lima baik dia gapus dia atau dia gapus na pagupus ini kawan ko ya inatong dia gapus na ipakaw man nato marayo astagfirullah panatu malayaw bulan ini iukutan ni nato may takawin manatu sa kanila tuan aong pawakto ini hukutan makamula pa ha wala iukutan sumpi dari syayatin katamun hukutan kapusun may takya kapus dari kumulat unod tuan ini panatu muna Al-Rida pakuyana inatay mo magtagi mo berdua kadaan sa pagtagi mo bulan Ramadan kuyan kawa pagbukaan tingkiw kulong mo siya na spaltos biya bukun hibiruka ikaw na ha bukun na hibiruka tanda kumanti na Tuhan tatabanan na kayo sinallahu ta'ala enjoy ang inangyan enjoy ang inangyan kayo sinallahu subhanahu wa ta'ala hiukutan nila tumo nasumunta ka bang-aw na tumo hiukutan na hinagisin na pura mo nagtakpas na ko pag-umus di ka umat unin pa na ito di matawin uno siya Cukup atau buku? Dan mengatakan ilmu Ramadan ini walau kita diunak atau bulan Maret duain mana tu kita nyuri Maria unu ya pakuya kaya tayo mengharap pakuya kaya pikiranmu mengharap Tuhan pakuya kaya kau kabaranmu mengharap Tuhan sabab pakai kau kiuyaran inatay inakal inakau kabaranmu imanu papakai. Nah, au kisari mga tuan. Yung kisari samputol ko kali. Babae malingkat. Iwan sin babae mo pun malingkat. Napakai iblis karuan. Yung babae malingkat napakai niya. Yung babae mo pun malingkat napakai niya. Jadi kami nak pakai anti rasuli ini kau yang babae malingkat ikaw yang messenger ini kau sartaw na babae mami ikaw yang messenger ko nakatay yung katatan pangita-kita ka makulaula magdagang alam babae rin yung utang biutang anak magdangan niya ang mamayari ng utang na dito yung nabiyak ka tumaasmat pangampat na si mamayari ng utang ngunit natulong niya magdangan motor hindi utang pagtamura kapag kau sumod bagayra ngunit natulong niya motor at tawag ang patay kami mga kapumaasmat sabi ang wala umaasmat ngunit natulong niya may patay at tuwa tawagin motor harap Tuhan papat kana kata dia orang papat tak mami kau samra patta dia turun kami tumukan dia kami patta aturan ini mga Tuhan nah uno na isin syaitan ikaw yan intap secret may katap secret ipaglubo ko hanggang nakausunan aturan rampi matami ang anong sungguhin hinuhala sinusuki bang naman katoy
halalin magtiyaw di manjari adlaw subay kakausan na tuisan dahil sa magbiyarin mula Ramadan ini dari kunsay ng kamalian mo na kaunang kakausan tui di hinangon ilyan di manjari rinatutilan green ipanibadat di manjari magibadat na sadya kita niyo di natutilan uno improve sa ibadat tadi ato na yan ito na unin ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ka apabila nalaw na imano siya nagtuhan law na ikatan apabila imano siya nalupa na nagtuhan lupa na ikatan unin ba ita si Allah ka wala takunu kalladina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ay kamu tuun sumuko mabiyasin mga sila indasyo Yahudi iban Nasara nauno sila liupan nila yung pagtuhan liupan nila yung kamayaan si Tuhan liupan nila yung pagdakay si Tuhan Yahudi iban Nasara hakikat Taurat iman Injil وأضلوا سواء السبيل نلاون نكون كننا نلاون يسمونون ملاون يسمونون أمولين kita ni nah tulen nalaun nakauna kaya tungan malaun amul kita ni nilaun pa mataun na tuan nalaun ay pagpulah masalah tu ini hangkau lutubat na pagpulah hangkau lutubat na muno jimatu hama sana tu ini nalaun kita umin biar duluan dahil nasa magbiyan pagkayun sin syaitan imbabai hipanakwa si hakausuman at magaling mga ito dahil sa magbiyan sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam bidlatu ummati alma intatatasan umatku si wala katangkis bagi pagdara kasi magkampung insin sulungan insin sa kalituan kampung insin bagi kapag ang muda si maglampong yung pasalan sin sulungan insin kulkulan tayo maglampong kita dito kami pagganti sin maglampong kita ang kainama maglampong kita ang kaula di ko'y pagganti sin aturan mo ang masalat Hirihil kafir dunia, iwan sinuhun niya, rin ako nagyan, mamulak kita. Hisyo yan yung dalanha, ni Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mo na yung kawasa, kaya mo na yung alta, kaya mo na yung nagkakatata. Uli na rin niya, bagaw pa mga katayin ito, kanino na, itukbal ko sadya, yung kamayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kapag puasa ini Tuhan, uli na yung Tuhan. Hauling kalarian mo, mistake mo tujuh pa Tuhan kuri ka na mistake mo tujuh pa hanya mo kuri ka na mistake mo tujuh pa hataw halaw sin kauman naraman na gulaula kuri ka na may tumatong kau pahukuman hukumin mo kung kayo tao pagkahin mo dumayin lupa pagdatong mo palang sin kumun ang parungan ito Naon 5 taon di matulog niya. 5 taon magkamatay niya ang Muslim. Ha Muslim 5 taon magkamatay matanda po. Kung saan maas-maas. Pag maas-maas, ako nung gumawa ko. Bilit ko sila yung makauna. Sa kawantuhan, yung siyo-siyo niya magdansin ka na. Na, okay. Nauno pa yung biyeta sila. May tao sa lungsin sa ita ni mga ibabae. May tao.
May takot tuan ni mag-usus, pilang daw na kumangiliway. Pilang na yung puasa ko. Pila? Ini yung isang kayatan, ang pilang na puasa niyo. Hangkutan tuwan daw. May takamon manang. Hangkutan tuwan na. Naingkay manang piuyalan na lang, nasung na lang na palumudlud. Ay, kamawaya sinumudlud, sung papamuno. Sung papasumulat, may tayo sulat yan. Double, multiple, double. Ang dito ang Manila. Di kulong na tuwan na atin ang pagkaon mo. Multiple, double. Na para sa mga kulong pamilikan, pagka mo na makahati. Ay, daw yung mga sukat. Basta nila yan. Ay, ito na. Harap pataas. Nasa kalima mo, imakaino-ino ang mga mag-business. Inuntong bistahon nila untong sili-sili. Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kuria bulan Ramadan ay kau mag-itong sili-sili. Nakulat na. May tayo tulak-tulak. Sa wabang yun, nakulat, nakasuot din. Bantang. Nakasuot din sili-sili. Naik ako, bangunin makapas, bangkaunin makapasun. Sinda kulat pa sili-sili, pukunin mo ba yan? Ay nakatul bertahan, karumahan ini. Nah, unong kay beta sinallahu subhanahu wa ta'ala kan. Kisah. Baiklah sini Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna syaitana tafa bi ahli majlis al-jikr. Liyubtinahum falam yastati. In syaitan way halinia. Nang lalawag-lawag sa tasyasing crowd. Nakakaon siya kapag punan niya katatanim ini. Dito ay mga halin sumasa. Yung maksud niya pintahan niya. Sa la yastati. Falan walan yastati zahir. Di niya kakausap. Liliw. Nang lawag na isang siya, pagpun-pun. Kaya bakal niya, pagpun-punin pagsamputundua. Magpataulan singin, iban magpataulan lingkat. Ang pagpun-pun na kaon na kaya bakal niya, magpataulan karayawan patuhan. Huwag siya nakakaon. Ang pagpuniya o nakalak siya, pagpun-punin pagbisarahan, pagkarajaan, silik, iwan, lingkat. Naon, siyasat niya. Pagsasat niya, unin alin niya. Hostirun kung mga tao nila. Hostirun, kung may hostirun nila. Uno lang. Saan ka mo? Unin natin si Iblis, mga gusti na ko nilang nabihan. Ang painigturi siya magkagawas na mo, mga gusti. Saan ka mo lang yung mga tuwan. Mga tuwan, kaya tayo, wala pa siya nakawos. Misa na singkaptalan niya. Hostirun ko siya, hostirun ko yung grupo, hindi na hostir na kata. May ka, impikilan siya yung katanta, wala doon inatulan, kamayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabihan niya, siya po, inkis siya si Nabi Allah. Nabi Allah alaihissalam, imuhan taon nagpasampay sa pag-alaka, imiyaran, amo lain nakasakatawa ka. Pilarin taon. Labi na kami tuwan. Kejaan. Natikmut man yung kata narumos na ang rin niya ang kanabiyang lalo wala. Yan po nataas simbang ka. Yung labi kami tuwan. Lihat tuloy. Nabiyang lalo. Ba't ako kasi kanya para naroon na Bismillahi majriha wa ursa. Kita niya, yan po ang maas-maas na dito. Iblis. Dinahin niya,
Di mana sini saya nak berproblem. Maka kami hari aku ini mahusti. Siapa kaya itu mahusti berbalik kita. Husti pun saja ilatai kita. Kau ilatai kita kaya pun barangnya. Aturan tuan. Sabdau pun nasi dalam kata di murah kau sana. Di malam dia sahabat bahagia kita. Kau awal pun ilatai kita. Kaya pun barangnya. Jangan saudara kau main-main nak pupuk ya mau pakai lagi. Jadi malam yang tunang, kalian. Tidak kapanan bulan sini, tidak kapanan bulan balai. Astagfirullah. Sinamulai ini dari nasional. Awal itu tahu kita ini orang Tuhan. Ini kasih lindungan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu musuh kita kayak anda. Angkat kalau di kuasa keuangan nasional. Jadi dalam berangkat kualitas keuangan bagai yang bukan maaf tidak masalah. Dalam keuangan ini, jadi Indonesia membiarkan ini yang sepuluh maaf tidak masalah. Hukumin mata sinadi sertu. Kamu musuh kayak mana masalah ini? Saat kumaru di bagai lain sinunu. Nalanti mau di bagai lain sinusu. Ulu mungkin kayak manusia. Kayak mana? Ayaran kuat. Berkawan dan cinta saya ayari. Hukum kamar fitnah. Nah tu ya. Nah masalah ini. Ini tak boleh rumit kita. Ini makanya kita mengenai pakai dia. Nah rumit kita. Ini semua rumit kita. Makanya kita yang melakukan melakukan praktika. Ini praktika apa ini sih? Sangkaku pura-pura pasaran sini. Nakakak pura-pura pasaran sini. Maktiaun nakutak pasaran sini. Ayo nalalakan konstituan mufidnya. Tuhan, saya berani kuasa. Makrimai kau, uling kamalianmu, remunai pikun membalik ini. Pakaian yang balik, hadapan balik, inrung, hadapan rung. Ini hadapan kalian. Nah, urut beda kau. Nisyanul abdi rabbah. Dengan menuntung kita upatuhannya. Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayy wal mayyit bi'asin sabayatin sintauhi iman. Intau namun tempat Tuhan bui. Intau namun tempat Tuhan patai. Pulmetai siawai patai ingatainya. Dari asabnya inabisi mga sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diukil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalbul mayyit la yuhtada. Wa qalbul mayyit la yuhtada. Ikatailah unasindaw nasa sakit. Di tumayla sin paman. Maika malika kita Muhammad uli menjadi baru orang ini. Dia tahu cara undang, dia cari jangan kita. Kalau dia tahu undang, ibadah cendera Tuhan supaya atai, atai nasa sakit, atai nasa maksiat, balbul mayyit la yuhtada, atai pakai, nak maksiat Allah Taala bisa lupa yang dirasukmu itu mereka firman Allah Taala sa'asrifu al-ayat
nato syaitan. May na walis ka kaya, nato sin tao-tao na. Magkano na magkaya, nag-abroad, magkikarahan si Yari nama, ito yung pinanap na nag-abroad, pamumuli. Di, nalaw kaya manong mas. Pwede pagbayad tila, pwede pagbayad tuloy. Namay, tayo ay pa nag-abroad, pwede ko nagkabayad. Ganit ako sa na, ini niya panuntom. Pangangit mo yung panuntom mo. Alit na panagay. Di na kao nanganong patuhan. Nanganong nakawapamandag mo. Nanganong nakawasin mo. Nanganong nakawalak. Alta. Di ko ang kapanganulan ng alta. Di kapanganulan ng sin. Nanganong nakawansam mo. Di na kapanganulan ng alta. Berarti mau mas gue kasih mangsa. Nanti aku pun kasih hansar. Sama mas malas ya sampai hansar dulu. Kamu tahu? Nah, ini iblis. Ini boleh panganumu patuhan. Al-i'timadu ala al-ghaib. Wal-i'timadu ala al-ghaib. Wala yahtamid ala al-qulub. Ini nasihat mengandung pangatayannya 7 patuhan. Pangandalan yang pangandulan dia. Si melakul, bu sama rakul. Amun yang tercegah, apa yang dari pencegahan? Bab syauh-syauhan. Biarlah sila bulan Ramadan ini, dia kita dihidupan sila Allah Ta'ala. Mak syauh-syauh. Nah, itulah ya. Ulu membedakan sila sallallahu alaihi wasallam. Kisah Tuhan, pada orang natin kisah. Bertahun pemintangan tani kisah baku ya bukul baku yang dia Baladnaan Sil Azhar University dan pengabdian si umat Islam awal bata-bata diundi anak dan diundi anak kalasahan saya mga kamu bapak isin kalasahan ni wang matau dan anaknya kamu suhan atau anaknya mabudak. Ikaw babu, isin kalasahan. Kamu suhan atau apa? Ako si muda. Ay, ikaw nagpi. Nabi ang babu, kami mga bata-bata kilang. Ini nilaw niya kami pa kami, kalasahan ko to. Pagayon ko na lang na kayo paman niya. Nakimita ni sinama, inalilaw niya kami pa kami, na niya, amarin kalasahan ko. Panghindong sinsaitan babu sungai lihat pagburung kamu kan babu pantai-pantai nah si muda dikatakan pipi anaknya meningkat apa pingkarasahan anaknya mengingat apa pingkarasahan nah ini katulah golong dapat madrasah itu panmaya sakimah nah, unik kisah imbatayon di Indonesia dengan kalasahan sinama iwatina school, B-School Al-Azhar University. Nah, imbatayon dengan sini-sininya sampai sini mampu Mumtaz High School Mumtaz sampai siapa kali Mumtaz Tuhan, amuk masa visita siya sinama niya. Pagbisita ka niya, pagkita niya, pupun na siya munta sa kaibagan. Kaya ba? Wala pinagamaan sinama yung bata. Sa nilay niya, kita niya, syubi niya, walang problem. Pagkita niya, negatif. Kartunya pemasukkan, ini resulta negatif. Artinya dari asal ini, kamu waktu tiada benda, kusila apa iwanina anak, ini dia itu mempromis kami kaya aman, kaya nak, promis ya, kurutin promis ini. Jadi
Kandi na mulong na kay ina mo, bangkaw maka asyaratul una. Unaw dia. Unaw. Bangkaw maka unaw di. Amin pinakamataas yaw, ang promise na mo kay ina. Dan promise na may nilaw na ito yung magkuhan. Baita ka, atawa kami mamayda. Nalaw niya na, ina, kamo na mamayda. Pagbaita sila ma, pagkalaw niya way sa sakatan niya, kaumantay ni, na sa sakatan, nilipromise na mo kayo, magkaw mga kao. Nalaw niya, tingin. So, ulit sa sakatan, kung motor. Auto, way pa nag-auto kami na. Walang daya. Na, how punta, nag-graduate siya. Pagkita ko siya ay, hindi namin pagtawag, hindi punta, siya ay nagawa ang incident. Kung nauto. Na, yan at sinamay, yan sininay, janji. Siya gawa, way kaya nga sinina, kunin minawon sila ba? Piyusot siya ba? Yung piyusot niya ba? Ubus man yung graduation, diwan sila makala. Yung pusot Quran. Pagukap si mata, Quran. Yes, Quran. Sa pag-respect niya ang Quran, wala kayo sa miyanda. Sa yutang niya, sa gawin siya. Ampas niya, namailay-ina niya, inalaw niya, mamayda ko kayo. Salamat na sa pag kayo. Wala dalaw niya, tiyok, bali niyo, ilawi-ulahi ang mga promise niya. Sarong doon niya, boy. Di niya katahanan, hindi sa niya kanina niya. Mayda, sabang awang niya, ruwan niya. Mayda, sintuhan. Tu para kala, yung kanina niya, wala nito ka naman niya. Kung ito para kala, yung ka naman niya, wala nito kanina niya. Isang paulit lugar niya. Sa siya ng balik. Hammuhu wa pisaluhu biyamay. Aming pagbulos kaniya. Pagpangirang kaniya. Iwan siyang pagparurok kaniya. Iwan siyang pag-ipag kaniya. Kaming sanaan kanila niya. Hindi natin ang kasakribay sa siya ng balik. Kaya itong kumanda. Pagbalik niya magto. Kaya tayo kuran niya, hinang naman tayo, pag-save niya naman. Kaya si Maasma. Nalaw niya na, may ako na biha. Nalaw niya po, dahil nakatatay po mo. Umauna po niya po kansuan. Patawang kayo kaulong po rin dahil kansuan, bimbang kayo. Nasusay na na. Nalaw na hiya. Kalau na yang ako rin nakatay ko mo. Ubus puno mo, lubos makasayo. Ubus puno mo, lubos makasayo. Nasakit, niya ako tinumunda wala. Kasusahan. Simon siya pamilya niya maka. Kaya na nga, kasi nagtanas dito. Di na makatanis. Simon siya pamilya niya, aming pagkukulangan niya. Tanis siya. Dimulang siya. Pag-amat niya pataas, o pipinting dito. Biada siya namin diuhan ka niya na kaulan. Iumpak niya, panikewa. Ang panyayo kayo ng puso. Bagong kayo na yan tipon siya. Bagong kayo na yan tinsulat. Pag manari ka, tamag ito pa aming kwan. Silawa. Nauli pengertian siya punta ni lagi. Amatin bagian Muhammad Sallallahu. Nakalimu wala maut. Ingkayaan sin syaitan pahinangon kita niyo sininaw nakali wala maut. Umini na mula nakali wala maut. Wala kimu kanina mo
Yauni kunci sin dunia ilan akhirat sin Quran. Amin problema masalah ini. Aku ini kabayaan ini dan pulun di patuntun katu taling Quran, di paparati katu taling Quran. Sebab bangun apalagi Quran, mamimbang kau ke Tuhan, makuyat kau kabayaan sin Tuhan. Beda kau mamaya paginan mami dia kau sin. Turut. Banyak tu yang semua ini nak. May bahay ko alipin yung kapya. May dati, hindi ka may tahinan yan. Inay, kaya ko nakasapot sa kantuan karpa. Inhati niya mga tuwan, sumay na taon sinyantong kaniyo. Karnang sinallahu ta'ala, ikatangin ang kaniyo. Ay kamamayta, alihin tuwan, dahil tuwan. Sahin na kayo, unin ba'y kasi tuwan ka ako? Unin ba'y kasi nabi ka ako? Ako yan, mga tuwan, ang pagpunan kita ni Muhammad Islam. Ini syaratnya itu. Kami ini tekan cium, ini tekan cium bayu lain, ini tekan cium suku lain. Sungai Tuhan Muhammad ilakai, simpan pekerja mereka. Tidak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu masa, kita jelasin berapa orang. Amin wala pakai hukum dan kaudah 2 tahun yang juga Abu Bakar siap naruhan yang itu nila syaitan jiwa syaitan ini Abu Bakar di Makatuna urus paunahan urus paulihan magkrutikan lagi inangisin Abu Bakar ay nangisin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dia baka pulang-pulang parang ini usadya yung masusya sabang kau magpula umat dia uliwan sin susungon wala pa rin magpula mga tuwag ayaw na tumilang kasusyahan ng umat wala pa rin mumuha iban ayaw na kung kasusyahan na nakapuna tuhan sa natubiyaw haulun na to sila pinahon na to sila daya pangatayan harap pa Tuhan taikuran na to yung pangatayan amin kayo halaan halawaw si kumi kunin ba ika sila sulukan niya dianawaw na sinallahu ta'ala yan la tahjan inna Allah ma'ala ay kawaruha in Tuhan mo gabi magpagapit kita ng patuhan na yan ini kalapikado tayo sin Tuhan inatay tayo way koneksyon kaniya inpigilan na to way koneksyon kaniya inanaw tabaran na to way koneksyon kaniya unay koneksyon niya sa diya harap pa rin ka harap pa kawasa tayo magpanuhan kisya kaulihan Iblis adlaw-adlaw mag-deploy siya sin sundalo niya. Adlaw-adlaw mag-deploy siya sin army niya. Pagpapagpulang ka na kung hababaw siya. Sa bulan Ramadan din na siya makadeploy sin army niya. Sa mag-iukutan. Aturan-tuan. Kan naman kasi kung siya iukutan kita pangurus kita ini. Pagmula. Nauli na niya. Misalnya hukutan niya rin tayo order niya. Uli na niya. Pamanga sundalo niya. Man asbaha minkum. Kisiyo-siyo rin kaniyo. Abot tayo sintahin natin eh. Maka panglaon. Manusia. Nagtutuhan laon na yung pagtuhan niya. Ako ni Panais ko kanya. Inangisin na kurang. Bataon pa man luwakan kaniyo. Naon inangisin na. Ilang pulong niya kalang ajal. At hindi pula hatta yutallika jawjadahu. Inakuilong niya ikatun ko amin doa magti
na inalili. Inali sila magtumpukan sin sundalo siniblis. Katun kung dua magtiyaw naglalasa, sa hindi sila makapagpungit. Ayaw. Ayaw mo papag-amaro ngayon, inanak mo kayo naman. Ayaw. Ayaw mo pasusahin na tayo mo. Sumayin kuyak mo. Lalo pa, dahil sintiya sumayan na kao, kung magkawin na. Isin ko, wala nilang na kung magkawin. Puso ka doon. Isin mo kuya. Babae. Ito, kung magdihaw sa kuna. Napasalamat tayo naman. Isin mo kuya ko. Sino na araw nila ko? Okay na. Dahil nakakawin puso sa magsentimal na. Nakatay mo, diya-diyagaan siniblis. In magtiyaw naglalasa, papagingin doon. Papagpula ko nilatay. Papagpula ko ng pinagaw tabaran. Naramukya na naman na to. Ikaw ba? Nakihatrak po. Yari sundalo siniblis. Ulo pa. Walang adal ni Buddha. Hatta ya'ti bi'ukukil walidain. Bi'kulungan. Imbata yung mayat magmasyon, mayat makina, para sa magmaas, mayat magkampung. Bi'kulungan nila isip sundalo siniblis. Datul ko sahingga mahinang yain ukukul walidain. Ang imbawit na siya magama iwalmat. Ina. Aturan matatiyaw, matawpata, di malasahin na, di malasahama, dinisan magtilama, dinisan na niya na good night. Sa ikasulan naman kabudyan, good night. Na ito, magulagyan na kung kang magpa-good night ito ba ito? Di? Awe na yun ba? Ano siya? Naruwahi siya. Nayanin kabudyan nga, mag-good night sa sumul. Sumul mag-good night sa kabudyan. Di saan man gari? Di man gari? Na manaon na lang nila, yan yung sundalo siniblis. Bulak ko ni nama, bulak ko ni nana, ang parimagta ating anak, hamaas niya. Uno pa, sa mga pumilit na kuba, ini katun kulong na ibata. Aming matay hatulan niya. Siupuntan si nama, siupuntan si nina, siupuntan si guru. Katun ko yung bulak ko ni natay. Usyawishu alaihim fi qulubihim wa fi afkarihim wa fi jami'i syu'urihim hatta tufsida syasatun ilpamuluk dia, impikilan dia, inanggaw tabaran dia sehingga malubu ini yang dalam sinar angkat nama Tuhan ayah ini menangkap ini masa namu nagati pagwenyamu welo batabago na waya mati imbihaul Quran misalnya mungkin sila siya rin magtabagan suportahan natin mga yan isang kami maruman na kami mag-imam sa magyan na kami na yung mga kapag sa Quran ako yan Quran ang solution sa problema na ito mga kaon padaghan si Mano sa Quran kaya daw na ako siniblis puno ba kaya ako sa mataw siya kaya na kayo siniblis mauna ko pa na Quran marayaw ka sudan ati ya Sultan al-Ali kartun ko ito kagulang mahuntol niyo sasatun sehingga siya di nahimilan si karayaan si Tuhan at pagparintan niya lakat ito niya ang kalda ay maas natin niyo ini yari di mata kakita niyo bayaran na sana kumando ilamod na Tuhan Allahumma asli a'immatana wa ulata umurina sana kumang ikimut tani pa Tuhan baiklah di laon ko so pag magtabang
Tapi masyarakat buubilatin kataan sambil mata-mata buahan buubilatin ka. Pagtungkot niya yung may kalangan na hinang niya, umunong din mata-mata. May kakarungan si mata-mata. In kuwan sinina, in maglangan, mahukaw, pangmukul, pasalan, ito. Namatulog din mata-mata. Dahil haon na siya ng buo, di namatulog din mata-mata. Sa magkalangan, hindi pagpatuan si mata-mata. Nah, mga tuwan, ayalan na to. Sa kain mo, di magbuo diri. In ama, iwan sinana. Di maaw. In dayaw singko sina, iwan sinuno. Iwan sinamba. Mamatay lungkot. Amo yan sinuno. Kaya napusan, dahil sinawang kaan. Udkhulu fisilmi tapa. Surga mo. Kita niyo ba? Pagkao minuhala ang mulo, surga. Udkhulu fisilmi tapa. Mga kabaiman, surga mo. Pasusuran, magsama-sama, kabayaan sinawang ta'ala, sin, di ka mo makabakinuhan. Nauno yan, pasurong na tinatay na to, magrida, mamaw po na Tagalog. Pasurong na to, impikilan na to, magrida, harilihilan, sintuhan, tiyo-tiyo, diakon niya, marayang dito. Pasurong na to, impituan ng taparan na to, magsansa, pagkamayaan, sintuhan, tiyo-tiyo, insansa, malapo, hindi ilan dito. Okay na? Sambil beda sinawang ka. Awas susunod, kirihin sinawang ta'ala, beda niya pa kami, ganti ang mga taon na pupuasa. Additional kadayawan, ulo yan ingan niya, surga ingan niya, raya. Babur raya, la yadkhuluha illa sa'imun. Di makasud mo, malaikat ang yung mga na pupuasa. Na mga tayo kami, yan tinbeta, sumud kita nyo. Udkhulu bisilmi kapa, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ayaw ka mo tuon. Baka, singkamayaan sin syaitan. Naga na si masalat. Nah, bila tuwili kaya ka, implano sin syaitan, bangkitan nyo rin mo, pakala Allah, wakala Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa mga panabitin na mo. Ang mga kabasan na mo, nariyaw na kabasan na mo kababaya, diliman niyo, ingkanakan niyo, babae, law-law-law so. Patagihan niyo, kumanong kapulan. Amo yan, ay kasapa at katutan niyo. Doon niya ay nagatawakilan. Sa maglipan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumawagin ko ay, yashba'an, yawmal qiyamah, al-Quran was siya. Pagpuasa iman si Quran. Napatutungkol ko na ganito, kadang ay hindi nakakawag pumili, ay nang nakawag nila. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadaq wa an yaj'alana jami'an min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma rabbana taqabbal du'ana. Allahumma rabbana taqabbal du'ana, salatana wa qiyamana bi barakati hadha ash-shahr al-mubarak. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.